Бағалы жамағат, мен бүгін егечіме айт Эммочка, тұқымыңы бұтталадың. Жолда Черкес шақырға бара тұрғалай құмышта қайттым. Бек сүйген адамларым жоқ үйде нейсе де егечім де ұлы егечім Аклима башқа қызына кетіп тұрады қонаққа танысқыладым. Bu Allah akıl tokmaktı, поддерживать etip тұрады. Хамында мені тин арбазымда интернетте. Ne zaten oturayım dedim sağatta. Ben kухняda жұмысшықта едім. Sonra telefonu da alıma salıp қалай бір көп просмотрлары қайсы именно роликлерінде барды деп Аллаға қарай тұра едім. Егерді адамда көп қарарша. Қайсыда ол тематика қалайды сен білгенде? Bir de бек жараттым. Там Беляны Байдымат, сенатын чаты болған. Бабушкачықны, Таурухына. Таурух айтқан, ой бір зәлім айтады не? Таурухына бір бек сүйіп тыңладым. Бұлай адам жашаудан ойымда алырша. Қайдам үшінші жашы бұлай сыпатсызшық болса да ақылы шығады деп бір Maşallah. В общем, Қайсы ішіне бардырайын? Қобызны мұ, тауруқланы мұ, не көрсеманы мұ? да барысы да бек аламатты деп тұрама мен интересный адамларға танышсаң да ол да аңа да бек сүйіп қарайбыз. Сау бол жаным, сау бол. Жырлаға да қайдам қобыз соққана кесімді соғылчан едім. Соқтырық менде, соқтырық ба? Сатта аяп тұра ба, бітесек. Сау бол жаным. Sonra? Ну вот, мен сүйген затла барысы да бардыла сені каналыңда. Malı gülleni savga eteme, Emaçığım, Aminaçığım beni. Sağ ol canım. Sağ ol. Sara, kuangan eteli, çılamıklar salla, kuaş çılamıklasını kuanganlar. Mabuk kalanı men annem estüredi. Su kesip alıva kedip, kesip, her zatına bir de beksiyedi. Men roza. Kesini cüregi, canı, halisi altındı da, onun için bu ayrılıkını suyup estüredi. Ayrılıkını sümegeli, alay ulu da adamlarla da şoklukunu cürütmeydi ulu ayrılıkını sümegeli. Aklıma geçme, adamlara konşuğa, tilege, cuğukka, tenge de beksak ulu derecede tutadı. Allah nasip versin bu altın ana çıkınız. Sağlık versin, anı üdeksine, anı cuğuna, tengine de konşuğa, tilege de elçilege de Allah sağlık versin. Sağ ol canım, sağ ol. Ve köp zamanlı aşırasa, beni Instagram'da da bileklik etesi, YouTube'da da adına klasikle de sen en de Pavlina Keçerukova dağda bir adam vardı. Neyse de YouTube'da sen esliyesin. Nence adam karasala oruçla cazalla mahtap. Oy kalay soktu ayrı, oy kalay ayrı cazdı. Karaçayla karayla köpsü oy karagama YouTube'da senin bulay yalay değil de mahtayla cazıp ol da adamın bir belgisi de alayda cazıp zaman aşırbayla masalada bir bulay har surga ne de bulay etkin uzatçı koyup sağ ol deyip keterge zaman mı tapmayla unutup mu koyarlar bilmem mi? Ola bizim milletini ol da bir türlü kalay tayım baylığımızı kögüzedi. Cırnı mı salama, sahibilerini mi salama, başka deşlegenini mi salama, tavruq aytkanını mı salama. Ol biz, ol hava nığıştı. Ol hava nığışta alayıp sürüsüz ötüp ketmeyin tınlap. Kaydam bir sözcük atıp geçseli razı yedim. Cemaat kalay des size. Erimle gizcan çıklarım. Kuru baydıma için de bakmayayım. Başkalar da varla da Karaçay, Malkar, blogerler. Bir sözcük ceza ketiniz. Ol Baydımatқа егеді. Хотя бы былай бір жүрек смайликчикле салсағыз да қайдам. Барыбызға да, не только Байдыматқа да, кімге де? Ну, мен в данном случае сен Хорошо.